Oke, masih selanjutnya yaitu masih pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh IMTIYAZ. Kepada IMTIYAZ saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru alladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga para pembaca maupun pendengar mendapat pahala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bakal ada tausiah, tapi kayaknya orangnya belum datang, jadi sambil menunggu kami bakal putar lagu, dan langsung saja kita putar lagu ini, dia sama mendengarkan.